Donosni Oče naš Aleksandre, veliki ugodniče presvete i jedinosušne trojice, mnoštvo milosti onima koji žive u svetoj obitelji Tvojoj i svima koji s verom i ljubavlju dolaze, pritiču k Tebi, ukazuj. Izmoli sve što nam je potrebno u ovom privremenom životu i što je Tim pre za naše večno spasenje neophodno. Pomozi zastupništvom Tvojim, ugodniče Božji, da u svetu čvrsto prebiva sveta pravoslavna crkva Hristova, na kojoj je sazdano carstvo njegovo sa pobožnošću nerazrušivom, budi nam svima, čudotvorče sveti, u svakoj žalosti i nevolji brzi pomoćnik, naročito u času končine naše, budi nam zastupnik milosrdni, da ne budemo predani namitarstvima vazdušnim, vlasti zlobnog neprijatelja, već naročito u času končine udostojimo nesmetanog ulaska u Carstvo nebesno. Da ne budemo predani namitarstvima vazdušnim, molitveniče naš neprijatelja, ne posrami nadanje naše, ne prezri smireno moljenje naše, već nas uvek zastupaj pred prestolom živonačelne trojice, da se udostojimo zajedno s Tobom i sa svima svetima, makar smo i nedostojni, u naseljima rajskim slaviti veličanstvo, blagodat i milost jednoga u trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, u vekove vekova. U naseljima rajskim slaviti veličanstvo, blagodat i milost jednoga u trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, u vekove vekova. Amin.